Thutha wa kuhungura mbunge itiganite cia kaunti akigeria kumatha unyiti mbaru mutaratara-ini wa kwendekithia mogaruruku gatiba-ini wa Punguza Mzigo. Umuthiri maitena ria mbunge ya kaunti ya Nyeri guthikiriria mendekithia ma mutongoria wa Third Way Alliance ekuru Aukot niguo kuruta murugamo wao wigie Punguza Mzigo. Aukot akioneka gukorwo atari mukenu hindi ya gikaro kia umuthi kumana na kiria gwetete ta ciama cia kiuteti kuingirira MCAs a mbunge itiganite na kumarutira mukana matikananyite mbaru mutaratara uyu wa Punguza Mzigo. We are not in competition with anyone. We are just Kenyans who invoked the provisions of Article 257, generated 16 issues, which we brought to the public. The public said, we agree with you, now draft the bill and take it to IBC, and that bill now is before you. Aukot arutite matetema ya mbunge-ini ya kaunti ya Nyeri kuria atemanirie mutaratara uyu umuthi. Guku akihita guthii na mbere kuhurira ndebe guothe bururi-ini kuona gukorwo ri wa kiguni kinene kuri a Kenya. No mugaru na mbunge ingi iria atemanitie mutaratara uyu, MCAs a mbunge ya kaunti ya Nyeri monekire kuoya murugamo ngurani makiria kuria mahinyiriirie matigetikira kuhitukia kuona andu murikite wega mateta maria a Kenya makoretwo namo. Corrupt, so he's put behind the path. You see, we may end up to ship the kisima tuingie wenyewe, because you realize there is a lot of wish hunting in this country. So we need a very clear mechanism of taking care of that. Punguza Mzigo ugure ugayeherite cia nomination ndingi support uguo tondu ithuĩ tara twi guku atimia ara nominated tukite kuiganania the gender equality gatagati gaitu na athuri aria macagurirwo mari MCA athuri. Riendekithia ria kunyihio kwa icigo cia ubunge undu umwe na kwaga umukanu hari uria MCAs mabatie gutabania wira wao ni mamwe ma maundu maria mokiriirwo muno ni MCAs a mbunge ya kaunti ya Nyeri. Guku makiuga ni mabatie guthererio wega maundu maya mbere ya gukinyaniria itua ria kunyita mbaru. Kenya tha ici twina scenario ta inya the Nyeri county ni tugikwirio ni governors eri, now the Bomet county ni marakwirio ni governor wa na twina scenario no ya county ya Kiambu. Thogwa kwa gutina deputy governor thini wa icigo icio ciothe ndagweta ni kuonithania ati ura subject muingi wa matura macio gukorwo makihinyiririka kaira magukorwo makimenya ati kwa gutina deputy governor magukorwo makiheo services ni ati. Kuma kaunti ya Nyeri Aukot erekeire nginyagia kaunti ya Laikipia kuria ona kwetemanirie mutaratara uyu mbunge-ini ya kaunti iyo. Ngiribotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.